3, let's go. Good morning, di ay kanimo teacher Chan May. Dili malalis ang imuhang kagwapa, that's A plus, yes mom, that's right. Maong maski kanus, di mi gusto malay. Pagkabutana, naapilan pagyudo pagkagwapaha. Maong parting daghan nga mangutana, kagaasa ni siyang maestraha. Ay, di bolog siya gapuyo, bakungan siya gatudlo. Dali na, arat na, ang taong lang si mom, tala. I just wanna say that you're every day so beautiful. I can never ask for more, you are so adorable. I just wanna say that you're every day so beautiful. I can never ask for more, you are so adorable. Sige ra ko ugatan sa TikTok video, sa imuhang mga sayaw. Sa TikTok video, kabutana, naapilan pagyudo pagkagwapaha. Maong parting daghan nga mangutana, kagaasa ni siyang maestraha. Ay, di bolog siya gapuyo, bakungan siya gatudlo. Dali na, arat na, ang taong lang si mom, tala. I just wanna say that you're every day so beautiful. I can never ask for more, you are so adorable. I just wanna say that you're every day so beautiful. I can never ask for more, you are so adorable. Sa pamayatong pangitaon, naana ni ma'am atong puhon, nagluan man ganita para sa atong kaugmaon. Sa pamayatong pangitaon, naana ni ma'am atong puhon, nagluan man ganita para sa atong kaugmaon. I just want